Nakajingkam Muhammad Yunus ukli benong sensyar Bashipor dari Bangladesh baga Bangladesh kadai ganong sumar bamarwai ka duriaw na buntak hinyau tali ki jilla joka than chete lammingi kalapan longi ka hinyau trap integrated territorial organization hito ban panpa waching rukhya but halor kadi kala pha dak shithi shu Himanta Biswa Sarma Menteri Rangba ka jilla Assam ba chairman ka North East Democratic Alliance NEDA ban pentri kam no ka inner line permit ILP haboro ka jilla ki badan hagani ka than Katkum kisithi kepala pha aka arpun trik no pra ajabsan ka organisation kelapan pau bagi jingkran Muhammad Yunus halo ke chicken neck ka papani so ik than chete lammingi bakari India kamdai tang baka yalam bakla hendrai ka bu jingmai kari India hi borok kawai kasithi kala ong bakat bakari Bangladesh ka phai khmat sha ka Siliguri corridor lani ke chicken neck jo kari India ka tai kari kadan arli ki chicken neck ki bakhamre ji shu bagi jingkran Muhammad kamlong ka bami hap setia Long ru bana kecing ibteng ke kerum keram hakadai keri nalor kecing syakam ki Bangladeshi ki barung bian lagi kaput syakathan chatai lammingi ka bu cing mahi ka than borok kawai kumta la karpat yu Himanta bu de ban shimik senjam bandawa ba de ban pentri kam ya ka LP kat kum ka Bengal Eastern Frontier Regulation kat prospa nyu fly hakathan chatai lammingi khnang ban la ban te lakam ya kecing wan rung bian ki mender syakathan ka organisation kala kedau ba Himanta ya ka inner line permit la pentri kam tang sandli ki jela kata Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur, but Sikkim, Hakadur ka protected area permit, but kumta don kamban pentrai kamlang Meghalaya ba Assam, kena bukan long renti, hakabante la kamek jingwan rukrthep ki menderi. Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya